시간도 선교와 언약 지난주 이어서 살펴보겠습니다. За түрүүчийн хичээлээ үргэлжлүүлэн илгээлт ба гэрээ гэдэг сэдвээ үргэлжлүүлэн үзье. 자, 잠깐만요. 여기 있다. 예. 어, 어, 이 펜이, 형광펜. 예. 자, 이스라엘은 예배와 봉사의 의무를 모두 순종함으로 응답했습니다. Израилийн зүгээс болохоор мөргөл болон үйлчлэлийн үүргээ бүгдийг дуулууртаар гүйцэтгэн хариулсан. 자, 그런데 어느 한 면이라도 상실하게 되면 증인의 사명은 실패하게 될 것입니다. Гэхдээ хэрвээ энэ хоёр 예배 예배와 봉사를 예, 말씀하신 거죠. 맞습니다. 예, 예, 예. 한 면이라는 게. Тэгээ мөргөл одоо ба үйлчлэл гэсэн ийм хоёр зүйлийг заавал одоо албан ёсоор одоо үүрэг болгож гүйцэтгэх ёстой. Тэгээ бүгдийг нь одоо дуулууртайгаар тэд нэр ингэж гүйцэтгэж бурханд ингээ хариулсан. Гэхдээ энэ хоёрын одоо аль нэг нь л одоо алдагдуулах юм бол тэр гэрчийн тэр үүрэг даалгавар нь бүтлгүүтэх юм аа. 이스라엘은 하나님의 은혜에 자율적으로 응답했습니다. Израиль болохоор бурхны тэр нэгүүлсэлд бол сайн дураараа хөө хариу үйлдэл үзүүлсэн. 그 언약의 약정을 받아들임으로 하나님의 거룩한 백성이 되었습니다. Тэр гэрээний одоо амлалтууд, гэрээний тэр нөхцлүүдийг бүгдийг хүлээн авснараа бурхны ариун ард түмэн болсон. 여기에 대한 내용이 출애굽기 19장에 잘 기록이 되어 있습니다. Энэ тухай агуулга болохоор Гитлэл намын 19 дэх бүлэг дээр маш тодорхой бичигдсэн байгаа. Гитлэл 자, 19-ийн 5-аас 14 бичих шиг байна. 언약은 그러면 이미 종결되었는가? За тэгвэл одоо гэрээ ингээд дууссан уу? 이 언약 자체는 이 종결의 가능성을 제시하지 않았습니다. За гэрээ бол өөрөө дуусвар болох магадлал байхгүй. 무슨 말인가 하면은 이스라엘 백성들이 이 언약을 마음대로 종결할 수 없다는 뜻입니다. Нэ Израиль 그러니까 이스라엘 백성들이 이 언약을 자기 뜻대로 어, аа 종결하게 할 수 없다는 것입니다. 뜻입니다. нэ. За энэ нь юу гэсэн үг гэхээр Израиль одоо өөрийнхөө дураар өөрийнхөө зүгээс энэ гэрээг дуусвар болгох тийм эрх байхгүй. 또한 언약은 그 하나님 측에서 결코 그 계약을 종결시키지 않으실 것을 선언하셨기 때문입니다. Ягаад гэвэл бурхны зүгээс тэр өөрийнхөө Израильтэй байгуулсан тэр гэрээгээ дуусар болгох тийм хүсэл сонирхол байхгүй учраас. 자, 그런데 문제는 이 구약 성경에 보면 이스라엘 백성들이 이 언약의 의무들을 위반했다는 것입니다. Гэхдээ хуучин гэрээнээс харах юм бол Израилийн ард түмэн тэр гэрээнийхээ одоо үүргүүдийг зөрчсөн тийм тохиолдлууд бол жишээнүүд бол маш их байдаг. 그래서 하나님께서 선지자들을 이스라엘 백성들에게 보내셔서 다시 그들을 돌이키려고 했던 말씀들이 성경에 가득 차 있습니다.
다시 말씀해 주실래요? 하나님께서 선지자들을 이스라엘 백성들에게 보내서 그들이 다시 네네. 돌아오게 하려는 말씀들이 구약 성경에 가득 차 네. 있습니다. 예. Гэхдээ бас нөгөө төгөр бурхан иш үзүүлэгчтэй илгээж тэдрээр дамжуулан Израилийн ард түмнийг бурхан руу эргүүлэх тийм оролдлогуудыг маш олон удаа хийжсэн тухай түүхээс хуучин гэрээнд дүүрэн байдаг. 자, 호세아서 6장 1절 한번 제가 За 읽어볼게요. жишээлх юм бол Хосea 6-гийн 1 예, 한번 읽어주세요. 호세아 6장 1절. 잠시만요. 네, Хосea 6. За Хосea 6-гийн 1 уншия. Эрэгтүүн эзэндээ эргэж буцацгаая. Тэр биднийг тассан ч эдгэх болно. Тэр биднийг шархтуулсан ч боож өгөх болно. 아멘. 아멘. 예. 하나님께서는 이스라엘 백성들을 사랑하셔서 그들이 다시 돌아오기를 예, 선지자를 통해서 하나님이 말씀하신 것입니다. Бурхан Израильчуудад хайртай учраас иш үзүүлэгчээрээ дамжуулан тэднийг эргэж ирээ, босож ирээ хэмээн дуудаж байна. 하나님과 이스라엘 백성들이 맺은 그 계약은 언약은 그러니까 굉장히 중요한 것이었죠. Тэр бурхан болон Израилийн хооронд байгуулсан тэр гэрээ бол маш чухал гэрээ байсан. 자, 그럼에도 불구하고 이스라엘 백성들은 그 언약 의무들을 위반했다는 이 사실입니다. Тэгсэн хэдий ч гэсэн тэр чухал гэрээг Израильчуудын зүгээс л маш олон удаа зөрчиж байсан. 그러나 하나님은 포기하지 아니하시고 이스라엘 백성들을 끝까지 붙들어 주셨습니다. Гэвч бурхан ерөөсөө тэднийг орхоогүй, тэднийг цааш түлхээгүй, эцэг хүртэл Израильчуудыг тогтоон барьж исэн. 자, 그리고 신약 성경은 이 그리스도의 희생에 근거한 이 새로운 언약을 말하고 있습니다. Харин шинэ гэрээний номууд болоод ирэхээр Христийн золиосон дээр үндэслэн шинэ гэрээний талаар өгүүлдэг. 예, 히브리서 8장 8절에 보면은 새 언약을 세우리라 이렇게 말씀하고 있어요. Еврей 8:8-ыг харах юм бол шинэ гэрээ байгуулнаа гэж хэлсэн байгаа. 자, 이 새로운 언약은 옛 언약을 성취하여서 그것을 폐기한 것입니다. За энэ шинэ гэрээ нь болохоор хуучин гэрээг хүчингүй болгон гарч ирсэн гэрээ юм аа. 자, 히브리서 8장 13절을 한번 읽어주세요. Еврей 8:13-ыг уншъя. 예, 히브리서 8장 13절. Тэр шинэ гэж айлдахдаа анхныхыг нь хуучин болгожээ. Хуучирч удсан юмс алга болоход бэлэн байдаг. 아멘. Нэ. 자, 이스라엘 민족의 후대 각 세대는 이 계약을 새롭게 갱신할 책임이 있습니다. За Израилийн ард түмний одоо хойч үеийн хувьд бол тэр хуучин гэрээг одоо шинчлэх тийм үүрэгтэй юм аа. 신명기 5장 2절 3절에 보면은 각 세대는 그들의 스스로 그들의 의무들을 받아들임으로써 계약을 새롭게 갱신해야 한다. 라고 말씀하고 있어요. Тэгвэл 5-ын 2-оос 3 дээрээс харах юм бол эзэн энэ гэрээгээ бидний эцэг өвгөдтэй байгуулаагүй харин өнөөдөр энд амьд байгаа бидэнтэй бид бүхэнтэй байгуулсан билээ. Эзэн за эндээс харах юм бол
Бурхан тэр нөгөө хуучин өвөг дээдстэй нь байгуулсан тэр гэрээгээр л ингээд яваад идэг биш. Яг тухай үед амьдарч байгаа тэр цаг үе үеийнхэн болгонтой цаг үе болгонтой гэрээ хийж байсан. 자, 무슨 말인가 하면은 이 계약이 후대 세대들에게 자동적으로 효력을 지니는 것이 아니다라는 거예요. 그 조상들과 어, 맺은 그 계약이 그러니까 우리 자녀들이 막. 그대로 그대로 후대들에게 이렇게 이어지는 것이 아니다. 그렇죠. 자동적으로 이어지는 게 아니다. Мгм. За энэ юу гэсэн үг вэ гэвэл одоо тий өвөг дээдсийн байгуулсан тэр гэрэл одоо яг л тэр гэрэл тэр нөхцөл тэр болцлоор л одоо цаашаа яваад исэн уламжлагдаад байсан гэсэн үг биш юм. 그러니까 가령 예를 들면 우리 부모 세대가 이제 믿는다고 해도 자동적으로 우리 자녀들이 믿게 되는 것은 아니죠. Жишээ болгоод жишээ ярих юм бол одоо аав ээж нар нь итгэгч байлаа. Бурханд итгэдэг байлаа гэд яг тэр итгэл нь автоматар үр хөвгтөд нь очичин гэсэн үг биш ээ. 자, 그러니까 우리 자녀들도 믿음을 고백해야만이 그 하나님의 말씀을 받아들여야만이 이 언약이 맺어지는 거겠죠. Тэгэхээр тэр үр хөвгтүүд нь ч гэсэн яг үр хөвгтүүд гэдэг утгаараа өөрсдөө яг бурханд итгэх итгэлээ өчөж, тунхаглаж, хүлээн зөвшөөрч байж л одоо бурхантай өөрийнхөө гэрээг байгуулна гэсэн үг юм. 자, 그래서 이 신명기 5장 2절, 3절의 말씀의 내용이 이 하나님께서 이스라엘 백성들과 그 호렙산에서 이 언약을 맺으신 겁니다. Тэгэхээр түрүүний одоо бичсэн дэд хууль 5:2, 3 дугаар ишлэл болохоор бурхан Израильчүүдтэй хориг болонд гэрээ байгуулж байгаа тухай өгүүлж байна. 사실 또한 이 언약은 오늘날 우리도 마찬가지죠. 우리를 위해서 이 언약을 세워주신 것입니다. Өнөөдрийн бидний хувьд ч гэсэн мөн адилхан өнөөдөр энэ цаг үед бидний төлөө бурхан бидэрт зориулж гэрээ байгуулдаг. 자, 그래서 하나님께서는 각 세대마다 믿음으로 응답하시기를 원하십니다. Тэр утгаараа бурхан яг тухайн цаг үеийнхэн итгэлээрээ хариу үйлдэл үзүүлэлсэй гэж хүсэж байдаг. 새로운 세대는 이 신앙에 대한 그들 자신의 확정이 필요하겠죠. шинэ цаг үе гарч ирэх болгонд тэр шинэ цаг үеийнхэн итгэлийнхээ талаар итгэлээ улам баттгах хэрэгтэй байдаг. 그래서 그들이 맺은 계약만이 그들에게 효력과 의미를 지닐 수 있었습니다. Тэгээд 그들이라는 건 이스라엘을 말씀하는 거예요? 아니면 새로운 세대를 말씀하신 거예요? 그러니까 그 계약을 맺은 사람이 그 하나님과의 그 언약의 효력, 예, 언약의 그 약속을 말하는 거예요. 그 효과, 예. За тэгэхээр яг аль цаг үед амьдарч байна те тэр цаг үеийн хүмүүс яг тэр цаг үедээ бурханд итгэх итгэлээ ингэж баттгаж шинээр бурхантай яг өөрсдөө гэрээг ингэ байгуулах хэрэгтэй. Тэгээд тэднэрийн бурхантай байгуулсан гэрээ нь яг тухайн үедээ яг тэр хүмүүст өөрсдөд нь хүчинтэй байж утга учиртай болдог байсан. 자, 그런데 어떤 세대든지 이 계약이 그러니까 이 계약이 제시하는 의무와 축복을 거절할 수도 있다라는 것을 우리가 기억을 해야 됩니다. Гэтэ бас бидний санаж явах ёстой нэг зүйл болохоор
Аль ч цаг үе байсан хамаагүй яг нь тэр 계약이 제시하는 의무 축복을 그 세대가 거절한다는 거죠. 그러니까 어떤 세대든지 음, 하나님과의 그 언약을 내가 거절할 수 있다라는 거예요. 난 안 하겠다. 난 음, 안 지키겠다. 이렇게 이제 아, 할 수 있다라는 거예요. 알지 차고이 байсан тэр гэрээний тэр үүрэг болон ерөөлөөс татгалзах магадлал үргэлж байсан. 그러니까 다시 татгалзах 말하면은 이제 боломж үргэлж байсан. 이 언약을 맺는다라는 것은 다시 말하면 우리가 이제 하나님을 믿는 걸 가리키는 거예요. 내가 믿음으로 하나님의 그 언약을 내가 받아들이는 겁니다. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр гэрээ байгуулна гэдэг чинь тэр гэрээнд итгэж хүлээж авна гэсэн үг тийм үү? 자, 그런데 그것을 거절할 수도 있다라는 거예요. Гэтэл энэ нь одоо эсэргээрээ тэр гэрээг хүлээж авахгүй, тэр гэрээний үүрэг болон ерөөлөөс татгалзах тийм боломж бас байсан. 자, 그러한 부분들이 거의 거절했던 그러한 내용들이 구약 성경에 많이 기록이 돼 있습니다. Тэгээ хуучин гэрээний номуудыг уншаад үзэх юм бол тэгж татгалзаж байсан тэр гэрээг хүлээж аваагүй тухай маш олон түүхүүд байдаг. 자, 그래서 이스라엘은 이 딴 길로 벗어나고 신실하신 하나님의 백성으로서의 삶을 중단했습니다. За тэгээд яг тийм одоо түүхүүдийг харах юм бол Израиль огт өөр замаар одоо явж итгэмжит бурхны ард түмэн гэсэн тийм амьдралаа тэгж амьдрахаа больсон түүхүүд байгаа. 그게 바로 이제 불신앙이죠. 하나님 말씀대로 따라가지 않는 것이죠. Энийг бол нэг үгээр итгэлгүй байдал, үл итгэл гэж хэлж болно. Энэ чинь одоо бурхны үгийг дагахаасаа татгалзаж гин гэсэн үг шүү дээ. Итгэхгүй 자, байна гэсэн үг. 자, 그렇게 됐을 때 하나님께서는 하나님의 은혜를 거절하게 됐을 때 하나님께서 그들에게 징계를 하십니다. За эйгүү бурхны тэр нэгүслээс татгалзаж хүлээж аваагүй тохиолдолд бурхан яадаг гэсэн бэ гэхээр тэднийг сахилгажуулдаг, шийтгдэг байсан. 어, 징계는 사랑하는 자녀들에게 하시는 것입니다. За сахилгажуулт гэдэг бол хайртай хүүхдүүдтэй өгч байгаа шийтгэл юм. 우리 그 히브리서 12장 그 5절에 말씀이 있어요. 히브리서 12장 5절. Еврей номын 12-ын 5 дээр хэлсэн 거기 이제 байгаа. 징계에 대한 말씀이 5절에서 8절까지 쭉 있습니다. 2-ын 5-аас 8 дор ишлэлдэр 그리- бурхны сахилгажуулалтын талаар өгүүлсэн байдаг. 자, 그 6절에 보면은 주께서 그 사랑하시는 자를 징계하신다라고 했어요. 6 дугаар ишлэгийг нь харах юм бол учир нь хайрладаг хүнээ эзэн сахилгажуулдаг гэсэн байна. 그리고 8절에 징계는 다 받는데 징계가 없으면 이참 아들이 아니다. 이렇게 말씀하고 있습니다. Бас 8 дээр бүгдээрээ хүртсэн сахилгажуулалт та нарт үгүй бол та нар хүүгүүд нь бус нутаж ажээ гэсэн байна. 우리도 마찬가지죠. 우리도 내 자녀가 잘못했을 때 부모로서 당연히 징계를 하죠. Бид нар ч гэсэн яг адилхан шүү дээ. Тэрээ бид нэр хүүхдтэй хайртай л бол хүүхд маань буруу хэрэг хийсэн үед заавал сахилгажуулдаг шүү дээ. 그러나 내 자녀가 아닌 잘 모르는 그런 자녀들에게는 징계하지 않습니다. Харин миний хүүхэд биш танихгүй хүүхэд байх юм бол бид нэр тэр хүүхдийг барьж аваад сахилгажуулаад байдгүй шүү дээ.
자, 그래서 이 징계는 선택의 결과이고 하나님께서 사랑하신다는 증거입니다. За тэгэхээр энэ сахилгажуулалт гэдэг бол ерөөсөө бидний өөрсдийн маань хийсэн сонголтын үр дүн байдаг. Тэгээд бас бурхан одоо бидэнд хайртайгийн баталгаа болдгоо. 자, 이 징계를 통해서 우리를 단련시키시고 다시 세워 주십니다. Бурхан сахилгажуулалтаараа дамжуулан биднийг хатуужуулж дахин босгож өгдгөө. 단순히 벌만 내리시는 게 아니고 오히려 하나님께서 이스라엘의 유익을 위해서 주시는 은혜입니다. Сахилгажуулалт гэдэг бол зөвхөн одоо шийтгэхийг хэлж байгаа биш. Зүгээр л одоо заатуушнуудад тийм ээ ташуурдаад байхыг хэлж байгаа биш. Харин ч бурхны бурхан бурхан Израилийн тэр ашиг тусын төлөө өгч байгаа нэгүсэл байдаг. 자, 우리가 이 징계를 받으면 아프고 힘들죠. За мэдээж бид нэр одоо бурханы шийтгэлийг авах юм бол сахилгажуулалтыг авахаараа өвддөг өө. 자, 그런데 분명한 것은 하나님은 우리에게 좋은 것이 아니면 주시지 않는다라는 사실입니다. Гэтэ гарцаагүй одоо маргаангүй тодорхой зүйл нь юу вэ гэхээр бурхан бидэнд өгч байгаа зүйл нь бол сайн л зүйл гэдэг. Сайн л биш биднэрт сайн л биш бол бурхан өгдөггүй. Юу ч бидэнд өгдөггүй. 예, 중요한 것은 우리가 징계를 받는 이유가 분명히 있다는 것이죠. За тэгэд бурхан бидэнд юу өгж гин тэр болгоно нь одоо сайн байдаг байх нь шүү дээ. Тэгэхээр шийтгэлч гэсэн шийтгэлийг өгж байгаа бол тэр нь бидэнд сайн учраас өгж байгаа. Гэхдээ бид нэр шийтгэлийг авах уу, нэгүслийг авах уу гэдэг нь бидний өөрсдийн хийсэн сонголтын үр дүн. Бид нэр одоо тэр шийтгэл авах сонголт хийсэн шийтгэл авахуц тийм буруу зүйлийг хийсэн учраас бурхан шийтгэлийг өгж байгаа юм. 자, 물론 우리가 애매히 고난을 받을 때도 있어요. 잘못하지 않았는데 애매히 이 고난을 받을 때도 있습니다. За тэгвэл зарим тохиолдолд бол бид нэр учрыг мэдхгүй тийм зовлон бидэнд ирэх нь байдгаа. 자, Буруу зүйл хийгээгүй ч гэсэн тийм зовлон ирэх үе байдаг. 자, 그럴 때에도 베드로전서 2장 19절에 보면은 애매히 고난을 받아도 하나님을 생각함으로 그 슬픔을 참으면 아름답다라고 했습니다. 베드로전서 2장 19절. 2장 19절. 예, 2장 19절. Нэгдүгээр Петр 2-ын 19 дээр юу хэлсэн бэ нэ гэхээр учир нь хүн шудраг бусаар зовхдоо бурханд ханддаг мэс чанараасаа болж твчвэл энэ нь нэгүсэл юм гэсэн байна. Тэгэхээр 아멘. учрыг нь амин. Учрыг нь 아멘. олохгүй шудраг бусаар тий буруу зүйл хийгээгүй хад ч гэсэн зовх юм бол тэр зовлонгоо твчих юм бол энэ нь нэгүсэл болдог юм гэсэн. 자, 하나님은 언제나 신실하시고 불변하신 분이십니다. Бидний бурхан бол үргэлж итгэмжтэй хувирдаггүй бурхан юм. 자, 그래서 이 언약은 이스라엘의 존재의 의미를 부여한 것입니다. За тэгээд тэр утгаараа гэрээ гэдэг бол бурхантай байгуулсан гэрээ нь бол Израилийн тэр оршихуйн утга учирыг тодорхойлж өгдөг байсан. 자, 그리고 그 언약에 근거한 이스라엘의 선택은 봉사를 위한 것이었습니다. 봉사. Тэгээд тэр гэрээнд үндсэн Израилийн одоо сонголт нь үйлчлэлийн тулд байсан. 그 섬김에는 영광이 있었습니다. За тэгээд тэр үйлчлэлийг нь болвол алдар
сүр жавхлан дагалддаг байсан. 자, 그래서 이스라엘은 열방 가운데 이 독특한 이 존재였던 거죠. Тэр утгаараа Израиль болвол үндэстнүүдийн дунд тийм онцгой тийм сүр жавхлантай оршуу байсан. 자, 그래서 우리가 이 선교와 이 선택과 이 언약, 이 선택과 언약에 대한 이 보편적인 그러한 이 관념은 이스라엘이 가졌던 운명관과 존재 의미에 대한 개념을 이해할 수 있는 이 중요한 단서가 되는 것입니다. За тэгэхээр энэ сонголт ба гэрээний талаарх энэ нийтлэг энэ ойлголт нь бол Израилийн тэр хувь заяаны үзэл болон оршихуйн утга учирын талаарх ойлголтыг ойлгох тэр маш чухал их сурвалж болдгийм аа. 예, 다시 말하면 대개는 다른 종교들은 뭐 이웃에 대한 봉사라든가 또 어떤 이 선교적인 그런 역할이 이 거의 없습니다. За тэгэхээр бусад шашнуудыг харахаар тэр бусад шашинд бол одоо хөршөө хайрлах ч юм уу эсвэл бол одоо илгээлт хийх илгээлтийн одоо үүрэг хариуцлага гэх мэтчлэн тийм ойлголт тийм үүрэг бол байдаггүй. 그러니까 다시 말하면 다른 세상 종교들은 자기만을 위해서 그 종교가 그, 예, 그 종교를 따른다는 것이죠. Өөрөөр 자신만을 хэлэх 위해. юм бол өөрөөр хэлэх юм бол бусад шашнууд болохоор зөвхөн өөрийнхөө төлөө өөрийнхөө эрх ашигын төлөө өөртөө одоо тустай байхын тулд л тэр юу шашиндаа одоо итгэдэг, мөрөгдөг байгаа. 자, 그런데 이 이스라엘의 이 독특함은 바로 이 그들의 선교적 역할에 이 기반을 둔 것이다라는 것입니다. Харин Израилийн хувьд бол юугаараа онцлог байгаад байна гэхээр тэд нэр энэ тэдний одоо итгэдэг энэ бурханд итгэх итгэл бурхантай байгуулсан гэрээ гэх мэт зүйлийг аваад үзэх юм бол Израилийн тэр одоо итгэл үнэмшил нь бол илгээлтийн үүрэг хариуцлага дээр үндэслэн байдаг суурилсан байдаг. 자, 언약과 선교, 예, 살펴보겠습니다. За дараагийн сэдв нь болохоор гэрээ ба илгээлт. 예, 5장에 이제 우리 지금 5장에 이 선교와 언약 이제 마지막 부분이 되겠습니다. За энэ 5 дугаар бүлгийн маань хамгийн сүүлийн дэд гарчиг байна. Гэрээ ба илгээлт. 자, 이 언약이 요구하는 것은 거룩, 헌신, 그리고 봉사입니다. За гэрээний шаардлага өөрөөр хэлбэл бидраас шаарддаг зүйл нь бол ариун байдал, зориулалт бас үйлчлэл юм. 자, 그래서 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 제사장의 나라가 되고 거룩한 백성이 되라 이렇게 말씀하셨죠. За тийм учраас бурхан Израильчуудад хандаж та нар тахилч хаант улс болно болох ёстой гэж хэлсэн. 자, 그래서 여호와께서는 열방을 위해서 거룩한 직무를 수행하도록 이스라엘을 세우신 것입니다. За тийм ч учраас бурхан яг ийм одоо ариун тэр үүрэг даалгаврыг гүйцэтгүүлэхээр Израиль гэдэг улсыг үндэснийг сонгож 자, авсан 그리고 байгаа. 그들의 제사장 역할은 열방 가운데서 하나님을 나타내는 것입니다. Тэгэхээр тэднэрийн гүйцэтгэх тахилчийн үүрэг нь юу байсан бэ гэхээр үндэстнүүдийн дунд бурхныг илчилж харуулах явдал байсан.
자, 그렇기 때문에 이스라엘은 열방 가운데서 하나님의 선교자들이 다 돼야 했습니다. Энэ утгаараа Израиль бол тэр чигтээ тэр үндэстнүүдийн дундах бурхны а, илгээлтийн одоо хүчин, илгээлтийн эзэд болох ёстой байсан юм аа. 이 기독교 선교는 인류 문화에 깊은 관심을 가져야 합니다. Зэвсэгт хүчин гэдэгтэй адилхан илгээлтийн хүчин нь болж өгөх, илгээлтийн эзэд нь болж өгөх ёстой байсан. За Христ итгэлийн хувьд бол илгээлт нь хүн төрөлхтний соёлд маш тийм гүн гүнзгий анхаарах, сонирхох хэрэгтэй байдаг. Хүн төрөлхтний соёлыг маш гүнзгий одоо анхаарч сонирхох хэрэгтэй байдаг. 자, 이 인류와 인류 문화에 대한 이 하나님의 관심은 이 비기독교인들에게 대한 우리의 접근 방법에 대해 무엇인가를 알려줍니다. Тэгэхээр хүн төрлөختөн ба хүн төрлөختний соёлын талаарх бурхны анхаарал сонирхол нь Христ итгэлт бус хүмүүсийн талаар өөрөлдвөл Христэд итгэдэггүй хүмүүс гэсэн тийм үг тийм Христ итгэлт бус хүмүүсийн талаарх тэр хүмүүст бид нар одоо яаж ойртох вэ? Тэднэртэй яаж одоо хандах вэ гэсэн тэр арга барилын талаар бидэнд ямар нэгэн зүйлийг гэж үргэлж мэдүүлж хэлж өгч байдаг. Хүн төрлөختөн ба хүн төрлөختний талаарх бурхны тэр анхаарал сонирхол нь Христ итгэлд бос хүмүүс бид нар хэрхэн ойртох тэдэндээ яаж хандах вэ? Харьцах вэ гэдэг талаар биднэрт ямар нэг зүйлийг үргэлж мэдүүлж хэлж өгч байдаг. 네, 그러니까 문화가 서로 다르기 때문에 그 다른 문화에 소통하려면 그 문화에 대해서 관심이 있어야겠죠. Өөрөөр хэлэх юм бол соёл болгон өөр тийм ээ бие биенээс ялгаатай байдаг. Тэгэхээр тухайн соёл руу би яаж одоо ойртох вэ? Яаж тэр соёл руу гүнзгий нэвтэрч орох вэ гэсэн тэр арга барил нь ч гэсэн өөр өөр байдаг. Тэгэхээр бид нэр соёл болгоныг маш гүн гүнзгий анхаарч сонирхож судлах хэрэгтэй гэсэн үг. 뭐 여러 가지가 있겠지만 그 가운데 이제 특별히 언어 지금도 마찬가지죠. 이 언어를 통하지 않고서는 이 소통이 될 수가 없습니다. Соёл гэхээр тэр соёлын дотор бол маш олон зүйл багтж байгаа шүү дээ. Жишээлх юм бол хамгийн наад захын жишээ гэхэд хэл байна, тийм ээ. Тухайн соёл, тухайн ард түмний хэлийг мэдэхгүй бол бид нар тэдэнтэй яаж ч хичээгээд ойртож чадахгүй, дотн болж чадахгүй тэр соёл руу гүн гүнзгий нэвтэрч орж чадахгүй. Хоорондоо ч одоо ярихад хэцүү байдаг тийм үү? Ярьж ойлголцоход хэцүү болдог. 자, 그래서 우리 하나님의 백성들은 이 세상에서 이 선교의 직무를 이 책임질 뿐만 아니라 이 접촉해야 하는 그 민족들에게 그들의 문화를 통해서 접근해야 합니다. Тэр бурхны ард түмэн бол одоо энэ дэлхий дээр байгаа энэ дэлхий дээрх тэр илгээлтийн үүрэг даалгавраа биелүүлээд зогсохгүй өөрсдийн одоо хурц очих хэвээр тэр ард түмний тэр соёл руу бишээ тэр ард түмэнд хүрэхдээ соёлоор нь дамжуулж хүрэх ёстой юм аа. 자, 그래서 이 복음이 그 민족에게 이해되고 전달되기 위해서는 이 문화적인 형태를 취해야 합니다. Тэр сайн мэдээ тухайн улс үндэстэнд ойлгомжтойгоор сайн мэдээг тухайн улс үндэстэнд ойлгомжтойгоор дамжуулахын тулд энэ соёлын одоо хэлбэрийг бид нэр ямар нэгэн байдлаар одоо ашиглах ёстой.
자, 하나님의 메시지 전달자는 이 효과적인 전달을 목적으로 이 문화적 요소들을 이용하기 위해 문화를 이해할 수 있어야 합니다. За тэгэхээр бурхны тэр мессежийг өөрөлдвөл бурхны тэр үгийг дамжуулж байгаа хүн маань аа маш үр дүнтэй, үр өгөөжтэй ингэж дамжуулахын тулд яах ёстой вэ гэхээр тэр соёлын элементүүд хэлбэл тэр соёлыг бүрдүүлж байгаа бүрэлдэхүүн хэсгүүд байгаа шүү дээ. Хилж гэдэг юм уу, урлагч гэдэг юм уу, тийм ээ? Ёс заншилч гэдэг юм уу. Тэр соёлыг бүрдүүлж байгаа бүрэлдэхүүн элементүүдийг ашиглахын тулд тэр соёлыг эхлээд ойлгодог байх ёстой. ойлгуулж чаддаг байх ёстой. 자, 하나님도 우리에게 친숙한 문화적 형태를 활용하셨습니다. Бурхан ч гэсэн өөрөө хүмүүс бидэнд одоо танил болсон, дасал болсон тийм одоо соёлын хэлбэрийг ашигласан байгаа. 만약에 그렇지 않다고 한다면 우리가 하나님을 이해하기가 어렵겠죠. Хэрвээ тгээгүү бурхан өөрийнхөө л яваад исэн бол тий бид нар хүн төрлөختний зүгээс бурханыг ойлгож чадахгүй байх байсан. 자, 그래서 하나님은 자신이 인간 역사 속에 내재하시는 것처럼 인간의 문화를 그의 계시의 수단들로 사용하셨습니다. 하나님이 하나님이 우리 안에 자신이 인간 역사 속에 내재하시는 것처럼 인간 문화를 그의 계시의 수단들로 사용하셨습니다. тэгэхээр бурхан өөрөө одоо хүн төрлөختний түүхэн дотор орж ирж тийм ээ тэр хүн төрлөختний түүхэнд оршин байдагтайгаа адилхан хүмүүсийн бүтээсэн тэр соёлын 문화의 무엇을 수단 тэр соёлын тэр одоо арга хэрэгслүүдийг ашиглахыг бидэнд зөвшөөрдөг. 계시의 수단, 계시의 수단으로. өөрийгөө бурхныг өөрийг нь тухайн тэр соёлд илчлэх тийм илэрхийлэх тийм арга хэрэгсэл болгож ашиглахыг зөвшөөрдөг. 가령 여러분들이 이제 아프리카에 가서 아프리카 사람들에게 이제 가령 이제 복음을 전하러 간다라고 한번 생각해 보십시오. За тэгвэл та нар одоо өөрийгөө Африкт очиод Африкийн ямар нэгэн овог ч юм уу тий үндэстэнд ингээд сайн мэдээг бүрхээр очлоо гэд төсөлдөө. 그러면은 우선은 언어도 다르죠. За тэгээ яваад очихоор одоо юуны төрөнд хэл нь өөр тийм ээ. хэл яриа нь өөр. 그리고 우리가 알고 있는 신과 또 그들이 생각하는 또 신에 대한 그러한 생각들이 있을 겁니다. За дараа нь болохоор бид нар одоо бурхны талаар юу гэж ойлгодгоо тийм ээ. Тэр ойлголт нэг өөр байна. Тэд нар энэ хувьд Африкчуудын хувьд бурхны талаар ямар ойлголттой байдгөө гэд бурхны талаарх ойлголт нь бас өөр. 그리고 예수님도 이 복음을 예, 쉽게 잘 전해주려고 비유를 통해서 이렇게 말씀하시기도 했습니다. Есүсийн жишээг аваад үзэх юм бол Есүс энэ сайн мэдээг бидэнд ойлгуулахын тулд ойлгомжтой байлгахын тулд янз бүрийн сургаалт зөвлөлүүдийг ашигладаг байсан. 자, 그것은 이 듣는 사람들이 어떠한 생각을 하고 있고 또 어떤 이 문화 속에서 살고 있는지를 충분히 알고 있어야 잘 이렇게 효과적으로 전달할 수 있겠죠. Сургаалт зөвлөлийг ч гэсэн ярихтаа ингээ бас учир бий. Тэгээд тухайн одоо сонсогчд нь тийм ээ ямар одоо хүмүүс вэ? Тэр хүмүүс одоо ямар соёлтой вэ гэдгийг ойлгосон байж ич мэддэг байж вэж тэр сургаалт зөвлөлийг яг тэр сонсогчдын соёлд нь тэр ойлголтынх нь хэр хэмжээнд
тааруулж ингэж ярьж өгдөг байгаа. 자, 그래서 이 모든 문화는 이 목적을 가능케 해주는 방법들을 가지고 있습니다. Тэгжээч тэр сургаалт зөвлөлийн одоо яг үр дүн нь гарна шүү дээ. За тэгэхээр бүхий л тэр соёлууд бол яг энэ зорилгыг боломжтой болгож өгөх тийм арга барилуд л байдаг аа. Бүх соёлд энэ одоо зорилгыг болгомжтой болгох аргууд байдаг. За 자, энэ зорилго гэдэг нь чамшиг маань юу? 네네네. Энэ зорилго гэж ямар зорилгыг хэлээд байна вэ гэхээр бурхны мессежийг, өөрөлдөл бурхны үгийг яавал хамгийн одоо үр дүнтэйгээр дамжуулах вэ? Яавал тэр ойлгомжтойгоор дамжуулах вэ гэсэн тэр одоо зорилгыг хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ зорилгыг одоо бүтэмжтэй тий боломжтой болгох тэр аргууд нь бол бүх соёл дотор байж байгаа гэсэн. 자, 이 문화에 대한 관심은 이 실용적인 면 때문만이 아닙니다. 무슨 말이에요? 그러니까 이 실용적이다라는 것은 이제 우리가 문화를 통해서 우리가 살잖아요. 음, 단순히 거기에만 목적이 있는 게 아니다라는 거예요. 음. 자, тэгэхээр 실생활에 필요한 그러한 부분에만 있지 않다는 겁니다. за тэгэхээр соёлын талаарх энэ анхаарал сонирхол нь бол зөвхөн одоо практик талаас л одоо ач холбогдолтой биш байдаг. Өөрөлдвөл одоо практик амьдрал дээр л одоо соёл гэдэг зүйлийг ингээд ашиглахын тулд бид нар одоо соёлыг анхаарах ёсгүй гэсэн үг. 자, 그러니까 анхаарч сонирхох ёсгүй гэсэн үг. 우리가 이제 문화에 대한 관심이 보통 이제 우리가 이 생활 속에서 어떻게 하면 우리가 잘 살고 어떤 나에게 무엇이 필요한가 이러한 이 관심이 대부분이죠. Тэгээ яа тэгэл энэ одоо цаагаараа юу хэлж байна гэхээр ихэвчлэн бид нар одоо ингээд соёлыг сонирхоод тий соёлын талаар ингээд анхаарал тавиад сонирхох ч юм уу, судлах ч юм уу тэгэхдээ яг миний амьдралд ямар одоо практик ач холбогдолтой вэ? Би энэ соёлоос юуг нь яг амьдралдаа ингээд хэрэгжүүлчихвэл миний амьдрал илүү сайхан болох вэ ч гэдэг юм одоо тэр талаас нь л бид нар соёлыг ингэж анхаарч соёлыг талаар сонирхдаг гэсэн үг. Гэтэл одоо зөвхөн тийм байдаггүй. Тэгээ зөвхөн практик ач холбогдолтой байх нь л тэр соёлыг анхаарах, соёлыг сонирхох шалтгаан биш юм аа. 자, 그뿐 아니라 인간의 활동 속에 잠재된 이 아름다움을 개발해서 이 복음으로 세련되게 함으로써 그 활동이 창조주의 성품을 더욱 잘 드러내게 하려는 것이다라는 겁니다. 이 문화에 대한 관심이 거기 있다라는 거예요. Тэгэхээр соёлыг ингэж анхаарах сонирхох нь бол зөвхөн практик амьдралдаа л ашиглахын тулд байх биш. Тэр соёлын цаад одоо бусад одоо өөр утга нь бол тэр хүмүүсийн одоо үйл ажиллагаа, хүмүүсийн амьдрал дотор оршиж байдаг тэр гоо үзэсгэлэнг тийм ээ одоо гаргаж ирж хөгжүүлж тэгээд сайн мэдээгээр улам одоо баяжуулж дэлгэрүүлж өгснөөрөө тухайн тэр үйл ажиллагаа нь бүтээлч эзний зан чанарыг илэрхийлэх юм зорилготой байдаг. За энийг дахиад нэг хэлье. Соёлын талаар бид нар одоо анхаарах сонирхох шалтгаан маань болохоор зөвхөн амьдрал дээр практикаар бид нар одоо тэр соёлыг яаж ашиглах вэ? Өөрийнхөө амьдралд яаж ач тустай байлгах вэ гэдэг үүднээс одоо тэр соёл биднэрт хэрэгтэй байдаг биш. Тэр соёлын цаанаас тэр соёл дотор оршиж байдаг тэр
гоо үзэсгэлэнгээр дамжин гоо үзэсгэлэнг улам одоо дэлгэрүүлж хөгжүүлж тэр соёлын үйл ажиллагаануудыг ингэж явуулснараа бас тэр сайн мэдээгээр улам баяжуулж дэлгэрүүлж өгснөөрөө тухайн тэр соёлын үйл ажиллагаа нь бүтээгч бурхны зан чанарыг илүү сайтар илчилж харуулах зорилго бас байдаг. 자, 쉽게 말하면 우리 인간의 존재의 목적은 하나님을 영화롭게 하기 위해서 우리가 존재하는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо хүн төрлөختний оршин байгаа. Соёл гэдэг чинь бас хүн төрлөختнийг оршин тогтноход хэрэгтэй нэг зүйл байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ хүн төрлөختний оршин байгаа зорилго маань өөрөө тэр чигтээ эзэн бурхныг алдаршуулах зорилготой бид нэр оршиж байдаг. 자, 그래서 바울은 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 하나님의 영광을 위해서 하라고 말씀했죠. Тийм учраас Паул ч гэсэн хэлсэн байдаг тийм ээ. Та нар эзэн ч уусан ч юу ч хийсэн бурхныг алдаршуулахын төлөө хийх тун гэсэн байдаг. 그러니까 마찬가지입니다. 이 문화에 대한 관심이 단순히 내가 어떤 잘 먹고 잘 살기 위함만이 아니고 하나님을 더 드러내기 위해서 우리가 이 문화에 대한 관심을 가지고 또 발전시키고 해야 된다라는 뜻입니다. Соёлын тухай ойлголт ч гэсэн яг үүнтэй яг адилхан гэсэн үг. Өөрөлдөл бид нар соёлыг анхаарч соёлд одоо өөрсдийн сонирхол анхаарлыг ингэж хандуулах ёстой учир шалтгаан нь зөвхөн л одоо яавал би одоо гоё хоол идэж сайхан хуцалж тийм ээ сайхан амьдрах уу гэдэгтэй л холбоотой биш. Бурхныг алдаршуулах гэсэн үднээс бид нэр тэр соёлыг судалж соёлд анхаарал тавьж зөвхөн одоо бусдын соёл биш өөрсдийнхөө соёлд ч гэсэн анхаарал сонирхлоо хандуулж явах хэрэгтэй гэсэн. 자, 지금 우리가 이렇게 공부하는 이유도 거기에 있는 것이죠. Өнөөдөр бид нар энд суугаад ингээд суралцж байгаа зорилго маань ч гэсэн яг үнтэй холбоотой. 어떻게 해서든지 하나님을 잘 드러내기 위해서 우리가 열심히 사는 것입니다. Яавал бурхныг илүү одоо тод томрон тийм ээ хүмүүст харуулах вэ, илчлэх вэ гэсэн тийм одоо юунаас үднээс бид нар ингээс илүү таньж мэдэх гэж суралцж байна шүү дээ. 자, 그러면 이스라엘은 이 구약 시대에 그들의 사명을 수행하기 위해서 그들의 주변 민족들의 문화적 요소들을 잘 이용했는가? Тэгвэл Израиль хуучин гэрээс харах юм бол Израиль өөрөөр тэр Израилийн үүрэг даатгарыг биелүүлэхийн тулд эргэн тойрныхоо улс үндэстнүүдийн соёлын тэр элементүүдийг сайн ашиглаж чадсан уу? 자, 우리가 이 부분을 잘 살펴봐야 됩니다. Энэ тал дээр бид нар маш сайн ажиглалт хийх хэрэгтэй. 자, 문제는 이스라엘이 너무나 자주 그들의 선교적 의무를 잊어버렸다는 것입니다. Тэгэхээр асуудал юунд байсан бэ гэхээр Израиль одоо байнга л өөрсдийнхөө тэр илгээлтийн үүргийг мартаж орхидог байсан. 네, 그러니까 이스라엘은 하나님께 봉사하기 위해 구별된 특별한 민족이었죠. Израиль бол анхнаасаа тэр бурханд үйлчлэхийн тулд тусгаарлагдсан тийм ээ сонгогдсон тийм одоо онцгой үндэстэн байсан. 자, 그래서 이스라엘은 열방이 한 가운데에서 하나님께 순종하고 또 언약의 법에 따라 살도록 부르심을 받았습니다. Израиль бол тэр олон улс үндэстнүүдийн дунд эзэн бурханд дуулууртай байж эзэн бурхантай байгуулсан тэр гэрээний хуулийн дагуу
амьдрахаар дуудагдсан үндэстэн байсан. 자, 그래서 이스라엘 백성들이 이제 순종해야 할 이분의 첫 번째 책임은 이 출애굽의 그 중대한 경험 있죠. 그리고 이 여러 가지 그 사건들을 통해서 그들에게 주어진 하나님의 계시를 받아서 보존하는 것이었습니다. Тэгэхээр тэр утгаараа Израилийн а, одоо энэ тэргуунд дуулууртай байх ёстой а, тэр үүрэг хариуцлага нь юу байсан бэ гэхээр тэр Египтээс гарсан тэр агуу гайхамшигтай тэр туршлага болон бусад тэр утга учир бүхий үйл явдлуудаар дамжуулан өөрсдөө өгөгдсөн Бурхны тэр илчлэлтийг хүлээн авч хадгалах явдал байсан юм аа. Израильчуудын одоо хамгийн нэгдүгээр дуулууртай дагаж гүйцэтгэх ёстой байсан тэр үүрэг хариуцлага нь юу байсан бэ гэхээр Египтээс гарсан тэр агуу гайхалтай туршлага болон утга учир бүхий бусад тэр үйл явдлуудаар дамжуулж өөрсдөө хүлээж авсан Бурхны тэр илчлэлтийг сайтар хадгалж тэгээ Бурханаас тэр илчлэлтийг хүлээж аваад сайтар хадгалж хамгаалах явдал байсан. 예, 보통 우리가 살면서 하나님의 기적, 이적, 어, 이거를 우리가 뭐 한 번, 두 번, 뭐 그 이상은 참 우리가 보기는 쉽지가 않죠. Ер нь бид нарын амьдралд аваад үзэх юм бол бидний одоо насан туршийн амьдралд Бурхны тэр хийж өгсөн тэр гайхамшигч гэдэг юм уу, тэмдэгч гэдэг юм уу, тийм зүйлийг, тийм ер бусын гайхамшиг тэмдгүүдийг нэг ганц хоёр л удаа үзэн шүү дээ, тийм ээ. Тэрнээс биш нэг байнга тохиолдоод байдаг тийм элбэг тэгэж одоо гайхамшигыг нь тэмдгүүдийг нь ингээд үзээд хараад байдаг тийм хүн бараг байхгүй шүү дээ бидний амьдралд. 자, 그런데 이스라엘 백성들은 자, 보세요. 애굽에서 10번의 그 이적을 보았죠. 또 홍해바다도 건넜죠. 또 광야에서 만나도 먹고 또 반석에서 물이 나고 또 그 외에도 얼마나 많은 이적과 기사를 체험한 자들 아니겠습니까? За гэтэл Израильчууд болохоор үнэхээр одоо ийм тэмдэг гайхамшигуудыг бол хангалттай үзсэн тийм ээ, өөрсдийн биеэр үзэж өөрсдийн биеэр ингэж амссан арт түмэн шүү дээ. За жишээлбэл одоо Египтээс тэднийг гарах үед 10 гамшигыг ингээ буулгахыг тэднэр үзсэн, дараа нь улаан тэнгис хуваагдахыг тэднэр үзсэн. За тэгээд цөлөөр одоо тэнүүжилж явж байхад нь бурхан маннагаар тэднийг хоолж исэн, хаднаас ус гаргаж тэднийг ундаалж исэн. Тэрнээс бусад одоо зөндөө л одоо тэр тэмдгүүд, гайхамшгуудыг тэд үзэж харсан. 자, 그렇기 때문에 이스라엘 백성들은 그것이 단순히 자신들에게만 위함이 아니라 그러한 일들을 잘 다른 민족들에게 알리는 것이 그들의 책임이었습니다. За тэгэхээр Израильчуудад онцгойлон тэдгээр одоо тэр тэмдгүүд гайхамшигуд өгөгдөд байгаа нь ямар зорилготой вэ гэхээр зөвхөн л одоо Израильчууд та нар л энийг ингээ хадгалаад нэмээ цаашдаа ингээд энэ гайхамшиг бол зөвхөн та нарыг л байх юм аа гэсэн тийм үг биш. Энэ гайхамшиг тэмдгүүдийг өөрсдөө үзсэн тэр туршлага тэр одоо илчлэлтүүдийг улс үндэстнүүдэд дэлгэрүүлэх, улс үндэстнүүдэд тэрийг ингэж одоо гэрчилж ярих тийм ээ. Бурхныг ийм бурхан юм а гэдгийг нь үндэстнүүдийн дунд тунхаглах тийм үүрэг хариуцлагатай ард түмэн байсан. 자, 오늘 우리도 마찬가지입니다. 오늘 우리도 우리가 그런 기적을 보지 않다 하더라도 가장
큰 기적은 바로 예수 그리스도십니다. Өнөөдрийн бидний хувьд ч гэсэн мөн адилхан. Бид нэр хэдийгээр одоо тийм амьдралдаа Израильчууд шиг тийм олон гайхамшиг тэмдгүүдийг үзээгүй, амсаж мэдээгүй байсан ч гэсэн бидэнд өгөгдсөн хамгийн агуу том илчлэлт бол Есүс Христ өөрөө юм аа. 십자가와 부활이야말로 가장 큰 기적이죠. Загалмай болон амьлалт маань өөрөө хамгийн агуу тэмдэг гайхамшиг юм. 더 큰 기적은 우리가 예수 그리스도를 믿음으로 구원을 얻었다는 사실입니다. За бүр цаашлах юм бол үүнээс ч илүү том илчлэлт гэх юм бол бид нар Есүс Христэд итгэснээрээ авралыг олсон явдал маань илүү гайхамшиг тэмдэг юм. 자, 우리를 선택하시고 부르신 이유가 바로 그 하나님을 잘 예배하고 봉사하고 선교하라고 우리를 부르신 것입니다. За тэгэхээр бид нарыг ингэж сонгосон, дуудсан явдал бол бурханд Израильчуудтай адилхан тийм ээ бурханд мөргөл хүндэтгэлийг өргөж бурханд үйлчиж бүр цаашлаад үндэснүүдэд тэр илгээлтийг хий гэсэн үднээс бидрийг сонгосон, бидрийг аварсан байгаа. 자, 그래서 이스라엘은 그들에게 계시된 하나님의 성품을 나타내기 위해서 부르심을 받았습니다. За энэ үдээс Израиль бол өөрсдөд нь тэр илчлэлтийг өгсөн бурхны зан чанарыг илчилж харуулахын тулд бусдад одоо илэрхийлж харуулахын тулд дуудагдсан ард түмэн юм. 자, 바로 여호와의 율법이 그분의 성품에 대한 이 계시였습니다. Тэгэхээр эзний тэр хуйлууд нь бол эзний тэр зан чанарын талаарх илчлэлтүүд байсан юм аа. 그래서 신명기 4장 이 8절에 보면은 하나님께서 이 율법과 이 규례와 법도가 너에게 선포했는데 그러한 공의로운 큰 나라가 어딨냐 이렇게 말씀하고 있습니다. За дэдхүүл намын 4:8-ыг харах юм бол өнөөдөр миний та нарт танилцсан энэ цогц хуулийн адил зөвхт зарлиг шүүлттэй ямар агуу үндэстэн байна вэ гэсэн байна. 자, 그래서 그 율례들은 이스라엘의 유익을 위해서 신실하게 준행되어져야 했습니다. За тэгэхээр бурхны өгсөн тэр хуулиуд нь бол одоо Израилийн ашиг тусын төлөө итгэмжтэйгээр ингэж тэр Израильд одоо ашиг тустай байхын тулд тэр хуулиудыг итгэмжтэйгээр сахин биелүүлэх ёстой байсан. 자, 그러니까 하나님 말씀을 잘 순종하는 것이 하나님을 잘 드러나게 하는 겁니다. 1차적으로. Тэгэхээр бурхны үгийг дуулууртай дагнаа гэдэг маань одоо юун төрөнд бурхныг бусдад ингэж илчиж харуулж байна гэсэн үг юм. 다시 말하면 여러분 우리가 하나님 말씀 잘 순종하지 않으면서 나가서 열심히 전도한들 그게 무슨 효과가 있겠습니까? Хэрвээ бид нар өөрсдөө бурхны үгийг дуулууртай дагдаггүй байж хэн нэгэн хүн дээр очиод альсгүй аль нэг улс үндэстэн дээр очиод бурхны үгийг тунхаглана гэдэг ямар одоо утга учиртай ямар одоо ашиг тустай байх вэ? Өөрөө биелүүлдэггүй, өөрөө дуулууртай байдаггүй, дагдаггүй байж 자, 그래서 하나님의 교훈에 순종하는 것이 이 주변 민족들에게 증거가 되는 겁니다. тийм ч учраас бурхны тэр үг сургаал тийм ээ хуулийг дуулууртай дагаж байгаа нь өөрөө тэр эргэн тойрныхоо улс үндэстнүүдэд бурхныг одоо илчлэн харуулж байгаа хэрэг юм аа. 자, 그래서 하나님께서는 열방의 유익을 위해서 이스라엘 안에서 먼저 역사하셨습니다. Эргэн тойрныхоо ард түмэнд одоо гэрчлэл болж байсан. Тэгээ бурхан улс үндэстнүүдийн тэр ашиг тусын төлөө Израиль дотор
ажиллаа хийж байсан. 자, 그래서 이스라엘은 그들의 자신의 삶에서 하나님의 뜻을 나타내기 위해서뿐만 아니라 세계에 대한 직무를 감당하기 위해서 부름을 받았다는 것입니다. Тэгэхээр бурхан одоо хэдийгээр Израилийн дотор одоо ажиллаж байсан ч гэсэн энэ нь зөвхөн Израилийн ашиг тусын тулд биш, үндэстнүүдийн ашиг тусын тулд юм аа. Тэгэхээр Израиль бол өөрсдийнхөө одоо тэр Израиль гэдэг үндэстэн дотороо өөрсдийнхөө тэр амьдрал дотор бурханы хүслийг ингэж илэрхийлэхийн тулд төдийгүй дэлхийн нийтийн өмнө хүлээсэн тэр үүргээ биелүүлэхийн төлөө дуудагдсан хүмүүс байсан. 자, 왜냐하면 이스라엘은 열방에 대한 사명을 가지고 있었기 때문입니다. Яагаад гэвэл Израиль гэдэг энэ үндэстэн бол зөвхөн өөрийнхөө үндэстэн, өөрийнхөө улс орны төлөө, өөрсдийнхөө эрх ашигын төлөө амьдрах биш. Бүх улс үндэстнүүдийн төлөө тэр хариуцлага, үүрэг те ард түмэн байсан юм аа. 이러한 의무는 저와 여러분도 마찬가지죠. Та бидний хувьд ч гэсэн яг адилхан. 하나님은 저와 여러분들을 통해서 열방에 이 복음을 전하게 하시려고 우리를 부르신 것입니다. Бурхан та бид нарыг ч гэсэн яг адилхан энэ улс үндэстнүүдэд сайн мэдээг дэлгэрүүлээ гэсэн ийм зорилготойгоор дуудсан байгаа. 자, 우리가 이 선교학 이 공부하는 이유도 그러한 부분을 우리가 성경을 통해서 우리가 발견하게 되는 것입니다. Тэгэхээр бид нар одоо энэ илгээлтийг судалж байгаа зорилго маань ч гэсэн Библиэлд одоо илгээлтийн талаар юу гэж одоо сургасан байд юм бэ гэдгийг Библи суурьтайгаар судлахын тулд тэгээд цаашаага одоо бурхны илгээлтийг хийхийн тулд ингэж судалж байгаа. 자, 여섯 번째로 넘어가겠습니다. 하나님과 만민에 관련된 내용입니다. 6장인가요? 예, 6장. 예. За 6장. 6 дугаар бүлэг рүү орё. За 6 дугаар бүлгийн маань агуулга нь болохоор бурхан ба үндэстнүүд. 자, 만민 그저 모든 사람에 대한 것입니다. За үндэстнүүд гэхээр одоо энэ дэлхий дээр орж байгаа бүх хүмүүсийг хэлж байна гэсэн үг. 자, 하나님이 이스라엘 중에서 행하셨던 것은 바로 이 만민 앞에서 이루어진 것입니다. 졌던 것입니다. За бурхан Израильд хийсэн тэр бүхий л ажлууд нь бүх үндэстнүүдийн нүдэн дээр явагдсан байгаа. 무슨 말인가 하면은 그러니까 하나님은 어느 민족, 어느 뭐 사람 불문하고 하나님께서 이 선교의 대상이 된다라는 말씀입니다. Өөрөөр хэлбэл бурхны зүгээс харахад бол заавал Израиль зөвхөн Израиль гэлтгүүгээр бүх улс, үндэстэн, овог, аймаг, ард түмэн ямар ч тийм одоо улс үндэстэн байлаа ч гэсэн бүгд бурхны хувьд бол илгээлтийн объектууд юм аа. илгээлт хийх ёстой газрууд нь гэсэн үг. 그러니까 하나님은 차별이 없으세요. 차별이. Бурханд бол ямар ч ялгуурлал байдаггүй. 그래서 만민은 이 성경에 나타난 이 기본적인 이 신학적 및 이 성교학적 개념입니다. Тэр энэ үндэстнүүд гэдэг энэ ойлголт бол Библиэлд гардаг тэр теологийн болон илгээлтийн үндсэн ойлголт юм аа. 예, 이 하나님의 활동은 전 세계를 배경으로 일어났습니다. Бурхны үйл ажиллагаа бол бүх дэлхий даяар өрнөж байдаг. 우리가 이 성경은 뭐 이스라엘 백성들의 역사가 상당히 담겨져 있지만 그러나 그들만의 이야기만 있는 것이 아니다라는 것입니다. Өөрөөр хэлбэл Библиэд хэдийгээр зөвхөн Израиль үндэстнийг илүү онцлоод Израилийн түүхийн
талаар илүү давмгай бичсэн байдаг ч гэсэн 그 그리고 마지막 부분을 다시 말씀해 주세요. 그러니까 이스라엘 백성들에게만 이 성경이 이제 예, 한전되어진. 한정되어 있지 않다는 것입니다. 아, хэдийгээр Израилийн түүх давуу байдаг, давмгай байдаг ч гэсэн тэглээгээд Библи бол зөвхөн Израилаар хязгаарлагдахгүй юм аа. 그러니까 무슨 말인가 하면 물론 이제 이스라엘 백성들로부터 이 복음이 시작이 됐지만 그러나 이스라엘 백성이 아닌 사람들도 하나님을 믿은 내용들이 성경에 있다는 것입니다. Энэ юу гэсэн үг вэ гэвэл хэдийгээр одоо энэ Библийн түүх ч гэдэг юм уу одоо энэ бурхан хүн төрлөختны дунд хийж байгаа тэр ажил гэх мэтчлэн энэ түүхүүд нь Израилаас эхлэлтэй тий Израиль түүхтэй холбоотой байдаг ч гэсэн тэглээгээ дан ганц Израилийн талаар өгүүлээд байдаггүй гэсэн. Библиэлд харах юм бол Израилээс гадна өөр улс үндэстнүүдийн талаарч гэсэн өөр хүмүүсийн талаарч гэсэн маш олон удаа өгүүлсэн байдаг. 자, 그러니까 그러니까 하나님이 이스라엘의 하나님만 된다면 이 성경에 이스라엘 백성들만 그들이 믿어야 되겠죠. Хэрвээ Библи зөвхөн Израильчуудын одоо хүрээнд л одоо юу юм аа 자, 그런데 өгөгдсөн 우리가 ном юм аа. Зөвхөн Израильчуудад зориулагдсан ном юм аа гэх юм бол Библиэр бол зөвхөн Израильчуудын талаар л өгүүлэх байсан шүү дээ. 자, 그런데 우리가 예수님의 그 족보만 보더라도 그 혈통적으로 이방인들이 들어있는 것을 우리가 또 보게 됩니다. Тэгэл Библиэр бичээстэй байгаа Есүсийн угийн бичгийг л зөвхөн аваад үзье л да. Гэтэл тэр дунд зөвхөн Израиль үндэстэн биш тийм ээ. Харь үндэстэн хүмүүс хүртэл орчихсон явж байдаг. 우리가 잘 아는 기생 라합 있죠, 라합. Бидний сайн мэдих одоо тэр нөгөө янхан Рахаб байна тийм ээ. 뭐 룻도 있고 다말도 있고 그렇습니다. За бас Рут байна, Тамар байна. 예, 또 뿐만 아니라 이 노아의 언약을 우리가 보게 될 때 하나님은 모든 살아있는 생물을 포함하는 언약을 맺으셨다라는 것을 또 알 수 있습니다. Нанчдэгч юугаа микрофон аагараа. Тэрнээс хойш асуулттай байгаад байна. За түгээр зогсохгүй бурхан тэр ноотын хийсэн байгуулсан гэрээг харах юм бол зөвхөн хүмүүстэй төдийгүй бүх амьд оршигч амьд биетүүдтэй байгуулсан гэрээ 자, байгаа. 창세기 9장 9절 10절 한번 볼게요. 창세기 9장 9절 10절. Ногийн гэрээ бүгдээр харъя. Эхлэл 9-ийн 9-10. 여기 보면 내가 내 언약을 너희와 너희 후손과 너희와 함께한 모든 생물, 그러니까 모든 생물하고도 언약을 맺으셨어요. За эндээс эхлэл 9-ийн 9-10. Би өөрийнхөө гэрээг та нартай болон та нараас хойших үр өдөмтэй чинь байгуулнаа. Бас та нартай хамт байсан бүх амьтан, жигүүртэн, шувууд, мал адгуус, газрын бүх амьтан, хүүхч онгоцноос гарч явсан бүхэнтэй буюу дэлхий дээрх бүх араатан амьтантай байгуулнаа гэсэн байна. 예, 뿐만 아니라 구체적으로 땅의 모든 짐승들과도 하나님이 언약을 맺으셨다라고 기록이 되어 있습니다. Бурхан зөвхөн хүмүүстэй гэрээ байгуулаад зогсохгүй бүх амьтдтай тийм ээ. Тэгээд жигүүртэн шууд мал амьтан адгуус араатан амьтдтай хүртэл гэрээ байгуулсан байна. 자, 여러분, 하나님이 짐승과도 언약을 맺으셨는데 어떤 사람은 언약을 맺고 어떤 사람은 언약을 맺지 않고 그러니까 사람에 대해서는 더더욱 그렇게 하지 않으시겠죠. Эндээс харахад бурхан
амьтдтай хүртэл гэрээ байгуулж яхад тэр тусмаа одоо хүмүүсийг ялгуурлаа тий. Би одоо чамтай гэрээ байгуулаад чамтай болоод байгуулахгүй гэдэг тийм бурхан биш гэдэг нь тодорхой. 자, 우리가 창세기 14장에 보면은 아브라함, 우리가 잘 아는 아브라함이 기록이 되어 있습니다. За бас эхлэл 14 дугаар бүлгээс харах юм бол бидний сайн мэддэг Авраамийн түүх гарч байгаа. 자, 여기 보면은 여기 14장에 보게 되면 이스라엘 계통 이 밖에 있는 지극히 높으신 하나님 천지의 주제의 경배자인 이 살렘 왕 멜기세덱 이 멜기세덱을 우리가 발견하게 됩니다. 멜기세덱. За эхлэл 14 дугаар бүлгээс харах юм бол бид нар одоо Мелхиседек гэдэг нэг хүнийг олж харнаа. Энэ Мелхиседек гэдэг энэ хүн 글씨가 болохоор 틀렸네. 멜기세덱. 예, 죄송합니다. а ямар ямар хүн бэ гэхээр Израилийн одоо Израиль хүн биш байсан. 자, 또한 우리가 Израиль хүн биш, Израилийн одоо тэр удам угсааны хүн биш. Тийм одоо Салемийн хаан Мелхиседек гэж байгаа. 자, 그러니까 이 멜기세덱은 이 살렘 왕인데 바로 이스라엘 계통 이제 밖에 있는 자다라는 거예요. Энэ хүн бол одоо Израиль хүн биш. Салемийн хаан байгаа. 이스라엘 계통이 아니다. 예, 이 멜기세덱은. Израилийн одоо Израиль гаралтай биш хүн байсан. 자, 욥도 마찬가지입니다. 우리 욥기 잘 아시죠? 이 욥도 이 비아브라함 전통에 대해서 이 성경이 들어있죠. 성경에 들어있죠. За 아브라함 Йов 전통이 아닌 사람입니다. 욥도. бас Йов байгаа тийм ээ. Йов ч гэсэн одоо Авраамийн тийм одоо үр удмын хүн биш байсан. 자, 다시 말하면 그러니까 이 구약에서도 하나님께서는 이스라엘 백성들뿐만 아니라 그 외에도 하나님께서 이 택한 백성들에 대해서 하나님이 그들을 부르시고 또 그들을 또 하나님께서 이렇게 하나님의 일을 하게 하신 것을 우리가 볼 수 있다라는 것입니다. За тэгэхээр энэ хоёр бол одоо Мелхиседек, Йов хоёр бол зөвхөн л хоёр жишээ. Тийм ээ. Тэрнээс гадна нас шүү зөндөө олон одоо хүмүүс гарч байгаа. Тэгэхээр бурхан болвол бурхны одоо сонгосон ард түмэн гэхээр зөвхөн Израиль биш юм аа. Тийм ээ. Израиль удамгүй тэгээ Израиль биш хар үндэстэн хүмүүсийг ч гэсэн бурхан сонгож аваад тэгээд бурхан сонгосон л бол тэр чинь бурхны сонгосон ард түмэн гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр энэ утгаараа бурхан заавал Израиль биш харин өөрийн сонгосон хүнээрээ дамжуулаад өөрийнхөө ажлыг хийдэг юм аа гэдгийг харж байна. 자, 그 외에도 우리가 잘 알듯이 모세의 장인 이드로가 있고요. 또 아람 장군 나아만. 뭐 그 외에도 여러 인물들이 있습니다. За тэгээ өшөө харах юм бол одоо бурхны тэр ажлыг одоо харуулхад те бурхан ямар гайхамшигтай вэ гэж илчилж харуулж хаад гэрчлэхэд ашигласан олон тэр харь үндэстнүүд байна. Жишээлбэл одоо Арамын жинжин Наамон байна тийм ээ. 자, 그리고 우리가 특별히 욥기를 보면은요. 이 욥기서에는 하나님이 택한 백성에 대해서 언급하고 있지 않습니다. За тэгээ Йов номыг харах юм бол бас их онцлогтой ном байгаа. Йов номоос харах юм бол одоо тэр бурхны сонгосон ард түмний талаар бол ерөөсөө ингэж дурдж өгүүлээгүй байдаг. 예, 그러니까 거기에 이스라엘 백성들에 대한 이야기가 없다라는 것입니다. Өөрөөр хэлбэл одоо бурхны тэр анх сонгож авсан Израилийн ард түмний талаар бол ерөөсөө дурддаггүй байдаг. 자, 그러니까 이 욥기는
하나님의 보편적인 언약에 근거하고 있다는 결론에 이르게 됩니다. За тэгээд тийм учраас Йов ном бол Бурхны одоо тэр нийтлэг гэрээ гэрээн дээр үндэслэн ном юм аа гэсэн дүгнэлтэнд хүрч байгаа. Тэрнээс ч одоо зөвхөн одоо Израилийн түүх заавал орж ирээл Израильтай заавал холбогдоод байсан юм бол Йов номонд ерөөсөй байхгүй. Ерөөсөй Израилийн талаар одоо дурддагдаагүй байдаг. Тэгэхээр Йов ном энэ Библиэд ороод ирсэн байна гэдэг чинь Бурхны тэр гэрээ бол бүх хүмүүст хамааралтай бүгдэнтэй энэ гэрээг хийдгээ гэдэг дээр үндэслэн байна. Үндэстэн ном байна. 자, 그러니까 이 보편적인 언약이라는 것이 이제 이스라엘 백성들만 언약한 것이 아니다라는 이제 말씀을 하는 거죠. Тэр Бурхны нийтлэг гэрээ гэдэг маань юу хэлж байна гэхээр Бурхан бол одоо бүх хүмүүстэй гэрээ байгуулдаг. Тэрнээс зөвхөн Израильтай гэрээ байгуулдаг Бурхан биш юм аа гэдгийг хэлж байгаа. 자, 그러니까 이 하나님이 노아를 통해서 온 인류와 맺은 언약. 첫 За 번째. тэгэхээр тэгээ Бурхны энэ гэрээнүүдийг харах юм бол Ноагаар дамжуулан бүх үндэстнүүдтэй биш бүх хүн төрлөختөнтэй байгуулсан гэрээ байгаа. 또 모든 족속을 위해 아브라함과 맺으신 언약이 있습니다. За бас ямар гэрээ байна гэхээр бүх овог үндэстнүүдийн төлөө Авраамтай байгуулсан гэрээ байна. 그리고 예수님의 희생으로 영원토록 갱신하시고 인치신 이 언약은 값없고 무조건적인 은혜의 계약이다. За мөн Есүс Христийн золиосоор дамжуулан үрд мөнхөд шинчилж тамгалсан шинчлэн байгуулж тамгаа дарсан тэр гэрээ нь бол одоо ямар ч үннэгүйгээр тэгээ бас болцолгүйгээр өгөгдсөн хийгдсэн нэгүслийн гэрээ байдаг. 자, 그래서 이 하나님의 은혜는 모든 인류를 위한 것이다. 라는 것입니다. Тэгээ Бурхны энэ нэгүсэл бол ерөөсөө бүх хүн төрлөختний төлөө өгөгдсөн юм аа. 자, 그러므로 이 비이스라엘, 그러니까 이스라엘이 아닌 사람들도 또한 이 여호와의 구속의 참가자로서 세계 무대에 살도록 택하신 하나님 안에서 믿음으로 말미암아 구원을 얻을 수 있다는 이 사실을 우리에게 알려줍니다. 잠시만요. 이스라엘. 그러니까 이스라엘이 아닌 그러한 자들도 믿음으로 말미암아 구원을 얻을 수 있다라는 사실을 우리에게 알려줍니다. 누구나, За 누구든지. 예. За тэгэхээр энэ Бурхны одоо тэр бүхий л хүн төрлөختөн те бүгдэд хамааралтай бүгдэд зориулсан тэр одоо нийтлэг гэрээнээс бид нэр одоо ямар дүгнэлтийг хийж болох вэ гэхээр Израиль биш хүмүүс ч гэсэн Израиль удамгүй Израиль үндэстэн биш тийм хүмүүс ч гэсэн эзэн Бурхны тэр золилтыг хуваалцагчийн ёсоор Бурхан дотор итгэлээр дэмжүүлэн авралыг олж чаднаа олох боломжтой гэдгийг одоо бидэнд харуулдаг. Тэгээ Бурхны тэр нийтлэг гэрээ гэсэн шүү дээ тийм ээ бүх хүн төрлөختөнд зориулсан. Тэгээд тэр нийтлэг гэрээ яг ямар гэрээ юм бэ гэхээр Израиль биш хүмүүс ч гэсэн Бурхны тэр золилтыг хуваалцагчийн ёсоор Бурханд итгэх итгэлээрээ дамжуулан аврагдах боломжтой гэдгийг бидэнд илэрхийлж байдаг. 자, 왜 우리가 이렇게 말씀을 살펴보는 이유가 뭐냐면 아직도 유대인들 가운데서는 자신들만 선택받았다라고 믿는 자들이 있기 때문에 그렇습니다. Яагаад бид нар үүнийг ингэж онцолж яриад байна вэ гэхээр
Израильчүүдийн дотор, Юдэчүүдийн дотор одоо ч гэсэн зөвхөн өөрсдийгөө л бурханд сонгогдсон хүмүүс гэж итгэж явдаг Юдэчүүд одоо ч гэсэн байсаар байгаа учраас. 자, 그러나 여호와는 온 세계의 하나님이 되신다라는 사실을 우리가 다시 한번 확인할 수 있습니다. Гэтэл тийм биш тийм ээ. Эзэн бурхан бол бүх ертөнцийн бүх дэлхийн бурхан юм аа гэдгийг бид нар үргэлж санаж явах хэрэгтэй юм. 자, 그다음 우리가 이 열방, 이 열방에 대한 이 신학적 개념을 한번 살펴보겠습니다. 열방. За дараагийн бид нар авч үзэх сэдэв болохоор үндэстнүүдийн талаарх теологийн ойлголт. 자, 앞에서 우리가 여호와가 온 세상의 하나님이심을 우리가 살펴봤는데, 네, 그것은 그분이 만민의 주가 되신다는 사실로 결론이 되죠. Дөнгөж сайхан бид нар ярьсан тийм ээ эзэн бурхан бол бүх дэлхийн бурхан юм аа, бүх ертөнцийн бурхан юм аа гэж ярьсан. За тэр нь болохоор цаашаа дэлгэрүүлэх юм бол бас бүх үндэсний эзэн юм аа гэсэн дүгнэлтэнд хүргэж байгаа. 자, 그러면 이 만민이란 무엇일까? 만민이란 무엇일까? За 무엇인가? тэгвэл энэ үндэстнүүд гэдэг байгаа чинь ер нь юу хэлээд байгаа юм бэ? Хэнийг хэлээд байгаа юм бэ? 자, 이 성경의 문맥에서 이 말은 이 신학적 개념을 표현하는 이 종교적 용어입니다. За энэ үндэстнүүд гэдэг нь болохоор одоо бид нар энэ Библийн агуулгатай холбоод үзэх юм бол теологийн одоо ойлголтыг илэрхийлсэн шашны үг хэллэг байгаамаа. 자, 그래서 이 용어는 이 정치적인 면에서 사용된 것이 아니고 사회적인 의미를 지니고 있다는 것입니다. 사회적인 의미. Энэ үг маань өөрөө улс төрийн одоо салбарт хэрэглэгддэггүй харин нийгмийн одоо тэр утгыг илүү агуулж идэг. 자, 그러니까 이 만민은 이스라엘을 둘러싸고 있던 민족들인데 그들이 각기 독특한 문화와 정체성을 가지고 있었습니다. За энэ Израилийн хувьд бол энэ үндэстнүүд нь бол тэр Израилийг хүрээлэн оршиж байсан. Тэгээд тэд нэр өөрийн гэсэн өрмөц соёлтой бас одоо тэр онцгой тэр бусдаас ялгарах онцгой юм шинж чанаруудыг агуулсан тийм үндэстнүүд байсан. 자, 그러니까 신학적으로 그들은 예, 참되고 살아계신 하나님을 알지 못하는 민족들이었습니다. Теологийн үднээс харах юм бол тэд нар бол жинхэнэ амьд бурхныг мэддэггүй үндэстнүүд байсан. 예, 그래서 구약 성경에서의 만민은 하나님을 모르는 민족들을 이제 만민이다 이렇게 부른 거죠. Өөрөөр хэлэх юм бол хуучин гэрээний хувьд бол үндэстнүүд гэхээр бурхныг мэддэггүй хүмүүсийг хэлдэг байсан гэсэн. 자, 그래서 하나님은 이스라엘을 통해서 다른 민족들이 하나님을 알도록 하려 하셨다는 것입니다. Тийм учраас бурхан Израилаар дамжуулан бусад үндэстнүүдэд өөрийгөө таниулж мэдүүлэхийг зорддог байсан. 자, 우리가 구약 성경에서 보듯이 하나님은 이스라엘에게는 알려져 있었죠. Хуучин гэрээнээс харахад бурхан Израильчуудад бол танигдсан, мэдэгдсэн тийм бурхан байсан. 자, 그러니까 이스라엘에게는 먼저 하나님이 나타내 보여주신 것입니다. Өөрөөр хэлбэл бурхан бусад үндэстнүүдээс төрүүлээд хамгийн эхлээд Израильд өөрийгөө илчилж харуулж таниулж мэдүүлсэн байсан. 네, 뿐만 아니라 하나님이 이스라엘을 하나님의 백성으로 삼아주셨죠. Өөр зогсохгүй Израилийг өөрийнхөө ард түмэн болгосон.
자, 그래서 구약 성경에서 이 열방은 이 하나님의 백성, 즉 이스라엘과의 이 관계 속에서 나타나는 것입니다. За тэгэхээр хуучин гэрэн дээр одоо ядчгүй одоо үндэстэн гэхээр Израильтай холбож тайлбарлахаас өөр аргагүй болж байгаа. Үндэстнүүд гэхээр Израилаас бусад Бурхныг таньж мэдгүй тийм үндэстнүүд гэсэн үг. 그러니까 다시 말하면 이스라엘이 아닌 나라들은 다 열방이라 이렇게 부른 거죠. Израилаас бусад бүх одоо улс үндэстнүүдийг хэлдэг байсан. Үндэстнүүд гэхээр Израилаас Израиль биш Израилаас бусад үндэстнүүдийг нь хэлдэг байсан гэсэн үг. 자, 이 이스라엘은 하나님과 계약에 의해서 그 의무를 이행할 필요가 있는 그런 언약의 민족이었습니다. Израиль болохоор одоо ямар үндэстэн байсан бэ гэхээр Бурхныг одоо бусад үндэстнүүдтэй таниулах ёстой, илчилж харуулах ёстой тийм үндэстэн гэдэг утгаараа ийм үүрэг хариуцлага үүрсэн тийм үндэстэн байсан. 뿐만 아니라 여호와의 계시를 받은 자들이고 또 그것을 잘 보관해야 했죠. Өөр зогсохгүй эзэн Бурхны илчлэлтийг бүлээн авсан. Тэгээ тэр илчлэлдээ одоо сайтар хадгалж цааш нь одоо дамжуулах үүрэг хүлээсэн ард түмэн байсан. 그 계시가 다름 아닌 이제 율법이죠, 율법. Тэр илчлэлт гэж хэлээд байгаа зүйл нь бол одоо юу хуулийг хэлж байгаа. Бурхны өгсөн хуулиудыг хэлж байгаа. 자, 우리가 이제 성경에 나타난 이 만민의 하나님과의 관계에 대해서 보겠습니다. За дараагийн сэдэв маань болохоор Библи өгүүлсэн Библи дээрх үндэстнүүдийн Бурхантай харилцаа. 자, 이스라엘은 하나님을 섬기기 위해 택함을 받았습니다. Тэгээ Израиль бол Бурханд үйлчлэхийн тулд сонгогдсон. 자, 비록 언약을 맺지는 않았지만 이 다른 민족들도 역시 하나님을 섬기기 위해 부름을 받았습니다. Гэхдээ бусад үндэстнүүд ч гэсэн хэдийгээр Бурхантай гэрээ байгуулаагүй ч гэсэн тэд нар ч гэсэн Бурханд үйлчлэхийн тулд дуудагдсан. 이스라엘의 하나님에 대한 관계는 이 특별한 것입니다. Израилийн хувьд бол Бурхантай харилцаа нь маш онцгой харилцаа байсан. 그러니까 이 특별하다는 것은 이 언약의 계약으로 이스라엘이 하나님께 묶여 있다는 것이죠. Тэгээд онцгой гэж байгаа вэ гэхээр Израиль бол Бурхантай гэрээ байгуулсан. Гэрээгээр холбоотой болсон ард түмэн юм. 자, 하지만 열방은 그런 언약의 계약은 없습니다. Харин үндэстнүүд буюу одоо Израилээс бусад үндэстнүүд нь бол тийм биш. Өөрөлдвөл Бурхантай гэрээний харилцаа байхгүй. 하지만 하나님께서 어떤 특별한 일을 수행하기 위해서 하나님이 택하셨습니다. Гэхдээ Бурхан одоо ямар нэгэн онцгой тийм үүрэг даалгаврыг биелүүлэхийн тулд тэр үндэстнүүдийг сонгодог. Зарим үед сонгож хэрэгэлдэг байсан. 자, 하지만 하나님이 그 이스라엘을 택하신 거와 이 열방을 택하신 그 택함이 좀 다릅니다. За тэгэхээр одоо сонголт гэдэг зүйл гараад байна тийм ээ. Тэр Израилийг сонгосон сонголт болон тэр үндэстнүүдийг сонгосон сонголт хоёр бол бас ялгаатай юм аа. 자, 그러니까 이 열방들은 하나님이 그들에게 어떤 일을 맡기셔서 하게 하는데 문제는 그들이 하나님을 인정하지 않은 것입니다. За ямар ялгаа байна вэ гэхээр Бурхан одоо тэр бусад үндэстнүүдийг өөрийнхөө ямар нэгэн ажлын төлөө тэр үндэстнүүдээр дамжуулж ямар нэгэн ажлаа хийлгэхийн тулд Бурхан гээд сонгодог байсан гэж байгаа тий. Гэхдээ тэд нэр одоо Бурханд сонгогдоод Бурханд ингээ ашиглагдчих байгаа хэрнээ
тэр ажлыг нь хийж гүйцэтгэж байгаа хэрнээ эзэн бурхныг хүлээн зөвшөөрдөггүй байсан. 그러니까 다시 말하면 그러니까 하나님의 뜻을 잘 알지 못한 채 그러니까 하나님의 일을 했던 거죠. Өөрөөр хэлбэл одоо эзэн бурхныг мэдэхгүй бас эзэн бурхны хүсэл юу вэ гэдгийг мэдэхгүй хэрнээ тэр одоо мэдлэггүй байдал дундаа бурханд ашиглагддаг байсан. Бурхны тэр даалгасан үргийг гүйцэтгэдэг байсан гэсэн. 그러니까 하나님은 그 열방들을 통해서 그 하나님의 뜻과 목적을 이루게 됩니다. Тэгээд бурхан тэр үндэстнүүдийн дунд бол өөрийнхөө хүслийн дагуу өөрийнхөө ажлыг хийдэг байсан. 자, 그런데 문제는 이 하나님의 백성으로서 어떤 이 관계를 갖는 그런 데까지는 이르지 못했다라는 것입니다. Гэхдээ хэдийгээр одоо бурхан тэр үндэстнүүдийн дунд ингэж ажилладаг, тэднийг ашиглаж өөрийнхөө ажлыг хийлгүүлдэг байсан ч гэсэн тэглээгээд тэд нар бол бурханы арт түмэн болж бурхантай тэр гэрээт харилцаатай болоогүй. 자, 이러한 나라들이 우리가 예를 들어서 이제 애굽의 이 바로 같은 그러한 역할을 보면 잘 이해가 될 것입니다. За энэ одоо хамгийн тод жишээ гэх юм бол бид нар Египтийн фараон байна тийм ээ. Одоо фараоныг харах юм бол одоо бурхан одоо бус үндэстнүүдийг бас ингэж ашигладаг юм байна. Тэдний дунд ажиллаа хийд юм байна 또, гэдгийг харж байна. 또 아수르와 같은 나라도 있죠. За бас Ассир байна. 하나님이 그 나라를 이스라엘의 징계의 막대기로 사용하셨습니다. Энэ Ассирыг бол одоо бурхан Израилийн эсрэг Израилийн гэм нүглийг шийтгэх тэр саваа болгож ашиглаж байсан. 자, 그러니까 하나님은 세상 모든 역사를 다 주관하시고 다스리십니다. Эндээс аваад үзэхэд бол бурхан яалтчгүй энэ дэлхий дээр оршиж байгаа бүх улс үндэстнүүдийн түүхийг захирч байдаг. Өөрөө удирдан хөдөлгөж байдаг тийм бурхан юм аа. 자, 그 가운데는 이 이스라엘 백성들처럼 선하게 쓰임 받는 그러한 백성들도 있지만, 그렇지 않는 악하게 쓰임 받는 그러한 나라들도 있습니다. Тэгэхээр энэ дэлхий дээр одоо бурханы тэр захиргаан дор байгаа тийм бурхан өөрөө захирч хөдөлгөж байдаг тэр улс хувь заяаг нь шийдэж байдаг тэр өчнөө олон улс үндэстнүүд ингээд бүгдээрээ ингээд оршин тогтнож байна. Гэхдээ тэр дундаас Израиль шиг одоо бурханы сайн сайхан үйл хэргийн төлөө ашиглаж байдаг улс үндэстнүүд ч байгаа. Альсгүй л бурхны одоо шийтгэлийн саваа болж юм уу тий бурхны тэр муу муухай ажил гэхэд хаашаа тэр юу шийтгэлд нь ашиглагдаж байсан ард түмнүүд ч байгаа. 결론적으로 하나님께서는 모든 것이 다 합력해서 선을 이루도록 하나님이 그렇게 역사하십니다. Гэхдээ эцсийн эцэст бурхан бүхий л зүйлийг одоо сайн сайхны төлөө ингэж ашиглаж сайн сайхан хүслийнхээ төлөө тэг эргүүлж тэг муу мухад гिचгсэн сайныг сайн болгож эргүүлж ингэж чаддаг бурхан юм аа.